Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Adam, ma ismuka? Ismi Api. Kaifa haluka? Ana bil khair. Alhamdulillah. Wa anta? Ana aidan bi khairin. Alhamdulillah. Min aina anta ya api? Ana min Malaysia. Wa anta? Ana aidan min Malaysia. Aina taskuna? Askunu fi Kuala Lumpur. Wa anta? Askunu fi Kuala Lumpur. Aidan? Kam umruka ya Adam? Umri arba'a wa isruna sana. Wa kam umruka anta? Umri wahidun wa ishruna sana. Aina tadrusu? Adrusu fi Jamiati Malaya. Atakasusu fil ulum. Wa anta? Ana adrusu fi Jamiati Malaysia Kelantan. Atau khususu fi idarah a'mal. Ma ismu abika wa umika? Ismu Abi Abdullah wa ismu Ummi Zainab wa ummika? Ismu Abi Ahmad. Wa ismu Umi Aminah. Ma jinsiyatuka? Ana Malaysial jinsiyah. Wa anta? Ana aidan Malaysia jinsiyah. Hal laka ikhwatun? Naam, li'uh wahidun wa uhtan wa anta? Naam. Lil akhwani wa uhtun wahidah. Ma huwa mubta'aka ba'dal taharub? Uridu an amala fil majali al-batil ilmi. Wa anta? Uridu an biha rujulan a'malan najiha. Hal laka hiwayatun? Naam, uhibbu sibahaha warimmaha. Wa anta? Uhibbu kuratal kadami wal kira'ah. Kana laka uka sari jida? Naam. Wa ana aidan sa'idun bil kalika jidan. Ila li'a. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam ilal al-ika.